Dobro jutro svim gledateljima iz Prima salona na Jankominu. Uređenje manjih stanova uvijek nosi poseban izazov. Svi nastoje pametno iskoristiti prostor, a ne izgubiti na estetici i udobnosti. U Primi smo upravo zato razvili rješenja koja se prilagođavaju različitim kvadraturama bez kompromisa na stilu. Naši su programi osmišljeni tako da odgovaraju svakom prostoru, od najmanjih garsonijera do interijera veće kvadrature. Kako bismo pomogli kupcima da se izraze kroz uređenje svog doma, razvijali smo programe u različitim stilovima i u bogatoj paleti boja i dekora. Uređenje manjih prostora danas je postalo izazov, ali i prilika. Prilika da se kreativno iskoristi prostor, da svaki komad namještaja ima svoju svrhu, a interijer zadrži prozračnost, toplinu i estetiku. Interijer manje kvadrature uključuje sve osnovne zone: kuhinju, blagovaonicu, dnevni boravak, spavači dio i po potrebi dodatni ležaj za goste, pa je potrebno pažljivo odabrati komade namještaja za takav prostor. Od pametno osmišljenih kuhinja s dodatnim spremištima do tapeciranih kreveta s podiznim pornicama i kutijama za pohranu, pa sve do garnitura koje se mogu pretvarati u udobne ležajeve, svaki komad namještaja ima svoju funkciju. Svaki interijer može biti elegantan, moderan ili klasičan, ovisno o vašim željama. U Primi vjerujemo da lijep, funkcionalan i moderan interijer treba biti dostupan svima, bez obzira na broj kvadrata. Zbog toga neprestano razvijamo nove linije, pratimo potrebe kupaca i nudimo konkretna rješenja za svaki životni stil. U Prima salonima kupcima je na raspolaganju i naša usluga dizajna interijera. Naši dizajneri interijera vode kupca kroz cijeli proces, od prve ideje, 3D vizualizacije i odabira materijala do završne montaže. Cijeli proces je jednostavan, personaliziran i prilagođen svakom prostoru i budžetu. Ako ste u fazi preuređenja ili tek krećete u uređenje svog prostora, pozivamo vas da posjetite najbliži Prima salon. Pokažite nam tlocrt, ideju ili samo želju, a naš tim pomoći će vam da svaki kvadrat vašeg doma postane mjesto u kojem se uživa. Na našem web shopu pogledajte što smo vam pripremili u sklopu ljetnog sniženja u kojem kao i svake godine donosimo odlične uštede za svaki kutak vašeg doma. Prelistajte naš letak i uvjerite se u odličnu ponudu koja vas očekuje. Od petka 1. kolovoza novi letak donosi posebne uštede, do 55% na naše kuhinje po mjeri. Nudimo vam gratis savjetovanje i izmjeru u vašem domu, a možete ostvariti i besplatnu montažu ili perilicu za posuđe. Ako ste u potrazi za blok kuhinjama, pripremili smo odlične cijene za blok kuhinje s uključenim aparatima. Iskoristite uštede koje vam donosi novi letak i opremite svoj dom, vikendicu ili apartman kvalitetnim namještajem iz Prime. Vidimo se u Primi.